يعني قرارات دمجيه سر ما بتطبقين بس سر اساسي سر ما بتطبقين ام لاجئ بون يدخواسن اوش بر ما بكن لاجئ هين ام طالب لجوء يعني ما يعني هم هين لجوء ندان ما سر اساسي في وقت السرخ فرض بكن ام اهالينا ام نزان زماني وان يعني در دولتي دنيا زمان دي بيكش بعلم حارة شهر إزاروكي خل مالي بدم إذن كامري وان بدم ام زمانی کردی تجاری قبول نکنه. وزارت پرورده یا هرما کردستانی 21 تباغی به بریارنامه که راگهاند که خوندکارین پنابر این روژاوای کردستانی وکیوان وکی زاروکن هرمی ده تولد بستانین فرمین هرمی ببن و خوندنا خواه به زمان کردی بدومینن. وزارت دازانین که اف پروژه بریار جبو تکل کرنا پنابران بو ناف خلک دوره هر وها دست نشان کر که وکی قوناغا دست پیکی خوندکارین رفایه که حتی یا چاری دل بر بریاری بکوین و سال بسال قوناغین دین جیل خو بگره. لگور بریارنامه وزارت پرورده اف پروژه ده سالا خوندنه یا 2022-2023 ده جی بی جی دبه. پرورده یا نوها سالین دست پیکه پنابرین روژاوایین لحرما کردستانی منهاج و برانچین ائتلافا سوریایی که به زمان عربی بوند خوندن. پاشی یکی مامۆستeyên کوردستانا سووریایە bi ser enekesê ve menhacekî din ê bi zimanê Erebî derxiste. Rêxistina netewên yekbûyî koproseya perwerdeyê ya li kampên penaberan bi destek dikir. Sala 2019 xweda alî û piştgirî sekinan de. Loma ji 2019 ve Herêma Kurdistanê hewl dida ku van xwendekaran bi mamosteyên wan ve bixwe bigire û têkilî civaka wê derê bike. Lê ji hêla hindek aliyan ve dihat redkirin û ev daxwaz nediçû serî. Taliyê bi vê biryarnameya xwe Wezareta Perwerdeyê ev mesele bi dawî kir û êdî ev proje derbasî warê pratik dibe. Em Kurdî naxwazin, ev ziman tune ye. Komele û yekîtiyên girêdayî Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyayê enekese bi xwe pêşandan û daxuyaniyan ev projeya hikûmeta herêmê protesto kir. Tevî ku perwerdeya herêmê bi zimanê Kurdî ve di Qanûna Iraqa Federal de têne naskirin jî, lê ew dibêjin ku zimanê Kurdî nayê naskirin û li Sûriyayê tudan pêdan bi bawernameyên herêmê tune ye. Her wiha dibêjin em penaxwazin ne penaberin û ji me re zimanê Erebî ji zimanekî tune çêtir e. ev kesana wê vegerin êkî ne dampêdan bi vî minhacî heye ne ev ziman li wê derê mewcûd e. Yani wextê pek navê çi ye PYD برنامجê xwe vî şeklê qeçî kirin me sed rexin li wan kirin û me dengê xwe giyan wan û me wek dibêjî çî kirin. Ana em dikevin nefsa metebê de انه برياركي دام بيدام بيت بنه الولاد ما ام زاروكي خطي خنش. لذلك وباندورا قالك خراب نا اعترافك هي نا اف زمان موجوده الولاد ما تنسو دامج تني. هێژایی گوتنەیە کۆ 40,000 خوێندەکارن ڕۆژاوایی یەن پەنابەر لە کامپێن هەرێما کوردستانی هەنە و لە وێ دەرێ تەوی کو زمانی هەرێمێ یە فەرمی کوردیەژی بە عەرەبی دخوێنن. ئەنە کەسە کو خۆ وەک سەرمیاناوان پەنابەران دبینە و جارێ ji mafên çandî û xwendina Kurdî pêve doza tiştekî li rejîma Sûriyayê nedikir. Anha hem li Rojavayê Kurdistanê hem jî li Herêma Kurdistanê zimanê Kurdî û perwerdeya Kurdî red dike û Kurdên penaber ji zimanê wan bi dûr dike. Li dor vê yekê tu çi dibêjî? Di komentan de nêrîna xwe bide.